Bakunzi ba Rwanda Burundi TV twongeye kubasuhuza. Ngiye muri kumva kuri micro ni Medal. Turi kumwe na senior analyst niyo nkuru Kofi. Mbere yuko dutangira Kofi nagira ngo banze usuhuza abantu bamwe badukurikiye bateze amatwi ibiganiro byacu. Nanjye reka nsuhuza abantu bose bagaragaza ko bakunda channel yacu, ni ibintu bishimishije. Abantu basharinga ibiganiro byacu rwose turabashimiye. Abatera commentaire, abantu babireba bikarangira, mwese twizeye ko meze neza. Nsuhuza by'umwihariko abantu bari mu Burundi, iyo ndebye kuri parametre mbona ko badukurikira cyane. So n'abandi aho muri hose ku mpamvu ziye zitandukanye ndabasuhuje kandi mbifuriza kurangiza umwaka amahoro. Muzawurye ntuzabarye. Okay, byiza cyane. Kofi uyu munsi tugiye kugaruka ku matora muri DRC mu baturanyi. Yego. Kuko ni yahanzwe amaso cyane muri iyi minsi mu karere. Nagira ngo ugire ibintu bimwe dufasha gusobanukirwa. Nk'umwanaliste uri kubona amatora muri iyi minsi cyangwa kugeza ubu ngubu ameze gute nk'umuntu uri kubikurikirana? Mbo byanga bikunda amatora ubundi yagenze neza, ahubwo biterwa n'uburyo usanzwe ukurikira politike ya Kongo. Kuko burya Kongo yabaye nk'ikibuga aho abantu bashaka ku exploit umutungo wa Kongo bakawugira uwabo. Ndetse hari n'abandi natwe twifuza ko mu by'ukuri Kongo yatungana kugira ngo Afrika muri rusange igire amahoro. Rero abantu bashaka Kongo ihoramo akavuyo bo baraza kuvuga ko nta matora yanabaye, bakubwiye bati ibintu ntibyagenze neza, Felix yibye amajwi, ibyo nibyo uzumva. Hako umuntu nkanjye ureba Kongo ikibazo cyaho gituruka nkareba uko bimeze, ndetse wifuza ko na Kongo mu by'ukuri yakabaye itungana, ngewe ndeba Kongo independently ntitaye ku zindi propaganda. So ngewe rero ku bwanjye nabonye amatora ya Kongo yagenze neza. No kuvuga ngo mu ruhande rwawe amatora ya Kongo yagenze neza. Amatora ya Kongo yagenze neza, ariko aba propagandiste bo bashaka gufata nka video muri Sud Sudan wenda haba akavuye mu matora kera, cyangwa se muri za South Africa haba akavuye ko amatora, cyangwa se Kongo ku bwa Kabila haba akavuye ko amatora, akagarura izo video bakavuga ngo dore ngo amatora muri Kongo ari makavuyo. Nagiye mbibona ahantu hirya hatandukanye, ariko zabaga ari video za kera. Ku muntu nkanjye utari muri propaganda mbega kwerekana ko Kongo ari ikibazo, ngewe Kongo nyireba independent. Okay. Rero nabonye amatora yagenze neza. Kofi bagerageje. Amatora yo wenda muri context yawe amatora yagenze neza. Ariko ejo bundi hari ibintu byagaragaye. Secrétaire général wa EAC Afrika y'Uburasirazuba yatanze ibirego cyangwa se yagaragaje ko Perezida Tshisekedi cyangwa leta ya Kongo yanze ko yohereza indorerezi, kandi mu mahame agenga n'umuryango mu matora hagomba kuba harimo indorerezi z'uyu muryango. None nkawe nk'umwanaliste ubona ute kubera iki Tshisekedi cyangwa leta ya Tshisekedi yakomeje kwanga zino ndorerezi turutse muri EAC? Ubibona gute? Burya ngewe nta kintu na kimwe nyine cya EAC kijya ku butaka bwa Kongo. Kuko ibintu byose byica Kongo bituruka muri EAC. Ibintu byose biteza akavuye muri Kongo bituruka muri EAC. Burya Kongo interine nta n'ikibazo ifite, ahubwo abantu bayiteza amakavuyo kugira ngo babone umutungo wayo. Donc iyo bamaze gufata abantu kabateza amakavuyo ugakora ku buryo leta iba korompe, abantu baraho bararinira inda zabo gusa batazi etat nation, bari mu kirere nibwo ugenda ukiba imitungo yabo. So rero ibyo byose biteza akavuyo Kongo ko biva muri EAC nta nubwo tunayikeneye ku butaka bwa Kongo, mu gihe twabonye ko Kongo haje umuntu ushobora kuyisobanura. So rero EAC uri kumbwira ubushize hagiye ingabo za EAC nta kintu zakoze. EAC n'ubundi hari ibintu isanzwe ifataho ibyemezo bidafunction. Muri EAC hari ihame rivuga ko abaperezida bagomba kuvana ku butegetsi. Umuntu yari mu mutwe ukavanaho indi leta, iryo hame urariza, ariko barabikora. EAC nimbivuze ngo twambuke dukoresheje irangamuntu, ubona bose babikora. Ubona abantu bose batanga imisanzu. Ese EAC ubona hari diplomasi gira, ubona imbega imeze nka SADC. EAC n'ubundi irimo akavuyo nta nubwo inabaho. Rero kohereza indorerezi, reka turebe ibihugu 8 bigize EAC. Somalia nta matora abayo ku buryo abantu baba muri Somalia ngo baza kureberayo muri Kongo. Ibugande umuntu w'umugande yaza kurebera amatora nabo bamaze imyaka 40 batishyira nk'umuyobozi. Ubwo yabaje gucu afite experience yo kureba amatora mu gihe nabo ntayo bagira.
donc reba ibihugu biri muri Asia usanga nta matora abaho, mbwira ukuntu bakoreza indorerezi z'amatora. Ibyo rero Tshisekedi arabizi. Ikindi buriya yasifite umukandida muhara bita Moise Katumbi. Umuntu ufite umukandida aho ngaho wamwemera ko aza kuba indorerezi? Ntabwo bishoboka. So rero batangira kuvuga ngo Tshisekedi yibye amajwi ngo ibiki n'ibiki ngo Katumbi niwe watsinze, niko bahita basohora raporo bavuga icyo ntabwo tubishaka muri aya matora. Abakongomani n'abantu bazi ubwenge, ntabwo ari ibigoryi byo kuticungirira amatora. Rero nanjye ndabona nta kivuze. Ni ukuvuga ngo nawe uri mu bantu bashyigikiye leta Tshisekedi kuba ya frapa bano zino ndorerezi zari ziturutse muri kuko nazo ubwazo ntabwo zibasha gukora amatora. Nje ntabwo numva kuri umugande yajya mu yabindoreze y'amatora nabo ntayo bagira. Okay, noneho reka dukomeze. Ntabwo icyo kibazo cyagaragaye gusa muri EAC na European Union yagaragaje ko nayo itigeze ishobora kohereza indorerezi mu gihugu cya Kongo kubera ibibazo bya tekinike. Ese yo nk'umwanaliste ubona ibihe ibibazo bya tekinike byaba byabaye byabujije no muryango kuba kohereza indorerezi zayo muri Kongo? Mbo burya European Union ntabwo ishaka Tshisekedi nk'umwanzi. Icyo ngicyo abantu bakineye. Burya Uburayi na Amerika bo ibyo barimo ni ukureba niba Tshisekedi porogaramu yihaye yacamo. Donc nimba avuze ati amabuye burya azajya gurwa ntabwo muzamuguma ko twiba amabuye, bo bari kwa nimba ibyo bintu byacamo, ariko ntabwo bashaka kumugira umwanzi. Babonye ko bidashoboka Tshisekedi kumutsinda bidashoboka, niyo mpamvu bo nta kibazo bashaka kugirana nawe. European Union rero nimba ibizi neza ko ubundi nta n'amatora ari hariya, ubundi Tshisekedi ari perezida. Kujya donc baravuga bati n'ubundi twatugiye guta umwanya hato tutazanitiranya nawe tuvuga ngo amatora ntiyagenze neza. Mu mwihurira kuri ibyo ashaka niwe perezida, none twebwe atatwitwara mu mwikomo, atatugira umwanzi. Kuko bamaze kubona ko Putin na Chine bashobora kudomina mind ya Tshisekedi. Rero ntabwo bashaka kugira Tshisekedi nk'umwanzi, ntabwo bashaka ibintu bimurakaza. Niyo mpamvu bavuze bati burya twebwe ntabwo twaza muri ibyo bintu, tutaziteranya na Tshisekedi tuvuga ngo amatora ntiyagenze neza, kandi undi tubizi ko ari ibintu by'icyuka biraho n'ubundi azaguma ku butegetsi. Niyo mpamvu utababona. Niyo mpamvu European Union nayo yagaragaje ko byananiranye ariko yari propaganda. Ya ubu ngubu Biden n'abanyaburayi bamaze kubona ko Tshisekedi kumwibibuye ibyo bintu rwose byaguye mu maso. Birakomeye. Kugira ngo batiteranya nawe ni mwivange mu by'amatora. Kugira ngo adaturitsa n'aka karere nabwo mu mutware gakeya. Kuko bari abantu bari kubona neza ko Tshisekedi ashobora guturitsa kano karere kandi bikabaviramo ingaruka. Kuko abagenti babo bahita bava mu nzira. Ubwo ruba mutwara gake, ubu ngo barimo baramutwara gake ntabwo bashaka ibintu bimutesha umutwe. Okay. So Kofi, hari ayandi makuru yakomeje gucaracara mu gihugu cya Kongo agaragaza ko Denis Mukwege na Martin Fayulu bano bakandida bari kwiyamamaza bahatanira umwanya wo kuyobora igihugu na Perezida Tshisekedi. Banditse basaba yuko amatora yakozwe ku itariki 20 yaba impfabusa ngo bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye, harimo kuba hari abaturage bamwe batatoye, hari abatoye batinze, hari aho bigaragara ko nyine amatora atagenze neza, nyine ku mpamvu nyinshi cyane zitandukanye. Bigaragaza ko amatora yabaye ku itariki 20 yasubikwa cyangwa se yahindurwa impfabusa. Bishyize hamwe nyine bandika ibaruwa bandikira ikigo gishinzwe amatora muri Kongo. None nk'umwanaliste ubona buriya busabe bwabo batanze koko amatora yabaye ku munsi w'ejo yateshwa agaciro cyangwa nta muntu uri buze kubumva n'ubundi biraguma ari bya bindi? Ubundi agira nkubwire ko usibye nanjye burya Katumbi, Martin Fayulu na Denis Mukwege ubundi barabizi ko ubundi nta n'amatora ari hariya, nabo barabizi. Ariko noneho kugira ngo yereke abantu bagufannye, abantu baguhaye contribution yo gukora byandi by'icyuka bitanga campaign, kugira ngo bereke impamvu watsinzwe urazishaka kuvuga ati burya dore ibyuma bya byapfuye, nari kubona amajwi none ibyuma byapfuye. Dore ibintu byazambye aho twaye kubona amajwi byapfuye. Bakahita bandikira Seni bayibwira bati musubika amatora, donc bashaka impamvu babuza amajwi. Rero hari babizi, donc ngiye nari yiteze birako ariko bari buvuge ngo ntibyagenze neza kuko nyine babuza amajwi. Kuko Martin Fayulu higeze kubaho campaign yo kumukorera $1 campaign kugira ngo abone amafaranga yo kwiyamamaza. Abo bantu rero iyo watsinzwe amatora ushaka ibintu babwira.
ngomba gutanga ubusobanuro. Tugomba gutanga ubusobanuro. Kavuga ati amatora ntiyagenze neza, niyo mpamvu tutatsinze. Ukandikira na Sena, ariko nawe ubizi ko ibyo bintu ari icyuka. N'ubundi wari butsindwe. Buriya bariya abantu ahubwo ikintu bagakwiye gukora. Martin Fayulu, Denis Mukwege, birinde ikintu bita EAC. Kumvira EAC. Noneho ubwo Tshisekedi azabaho imyanya, wenda mugire Prime Minister, amushyire muri Sena, muhe umwanya. Ariko nibagaragara ko kumvira akantu ka EAC, nta n'umwanya bazabona. No kuvuga ngo ubu ngubu kugeza isaha ntabwo bari bagaragara ko bari gukorana na EAC. Rwose Martin Fayulu na Denis Mukwege kugeza nta influence ya EAC turabona bagira. Umuntu wa EAC ni Katumbi. Ni nabyo nari ngiye kandi Katumbi ntibizagutungura ahubwo bajya banamujyanye mu nkiko. Buriya ntabwo ibintu bye biratunga. Nibyo nari ngiye kukubaza. Watubwiye ko Katumbi cyangwa Moise Katumbi ngo ari umukandida wa Museveni. Oya, ibyo bira n'uruhinja rwavutse umunsi urabizi kuri yari umukandida wa Museveni. Cyo ngibyo nta debina hari kuri ibyo. Ese Seni nitangaza ko Perezida Tshisekedi yatsinze amatora, ntabwo Museveni ashobora kubwira Katumbi ko yateza imyigaragambyo bikaba byateza akavuyo muri DRC, ibintu bigasubira urudobi? Uwampa akabikora ahubwo, kuko ngiye ndashaka umuntu ushotora Tshisekedi akahita ashwanyuza kano karere ibintu bigatangira zero. Tshisekedi rero ubu ngubu Putin na Chine bamwemereye ubufasha bw'intambara y'akarere kose. Icyabura n'imbarutso. Umuntu wari bwibeshya akakoresha imyigaragambyo muri biriya bintu arabaha Tshisekedi imbarutso. Ko Tshisekedi uravuga ati ngiyewe nzasaba urushya Pariroma nturitse akarere kose. Bivuze ngo akeneye imbarutso y'ibyo bintu. Museveni nanjye mubonye abwa ni Museveni mbabarira ubwire Katumbi ateza akavuyo. Kuko byatuma Tshisekedi amumenaho amasasu, intambara ikahita itangira. No kuvuga ngo akantu gato kazaba kameze nk'indigaragambyo. Ndakubwiye ngo umuntu uzakoroga Tshisekedi mu mutwe azamuha imbarutso yo guturitsa akarere kose. Uwampa rero bikaba. Kuko nanjye nkeneye intambara yo guhindura ibintu muri kano karere. Muri Kongo ibintu bigahinduka. Akarere kose, oya Kongo nta n'ikintu yaba. Erega burya intambara ya Kongo na Museveni baye, burya mujye murana leta ya Kinshasa iri mu birometero 200 uvuye muri Nord Kivu. Museveni ntabwo afite projection yo kugera Kinshasa, ni kure cyane ngo ajyane y'abasirikare bavaneho leta. Ibyo byashobokaga ba Kabila bicyuka, ubu ngubu haje umuntu w'imirimbanyi, ibyo ntibyashoboka. Ari kuri Nord Kivu kuvanaho leta Kampala n'umunota umwe. Ku by'amatora hari abantu bavuga ko amatora atari ngombwa, ngo bije ziyagendamo n'ubundi ziba zigiye gupfa ubusa, nk'uko wari umaze kutubwira ko n'ubundi muri Kongo amatora ari kuba, ariko barabizi ko Tshisekedi ari we perezida. Ubundi ibyo bintu we bivuga iki? Koko amatora ntiyari akwiriye kubaho, cyangwa amatora n'ubundi akwiriye kubaho bikagaragara uwatorewe kuba yayobora abaturage? Ndagira ngire ko burya igihugu ntabwo ari cy'umuntu. Ni ukuvuga ngo ubundi abantu bavuga ko umuntu umwe ashobora kuyobora ngo yaba akora neza akagumaho. Ibyo bintu umuntu donc mujye mutandukanya umuntu n'igihugu. Uramutse uzi definition y'igihugu ntabwo wavuga ko ari cyabi cy'umuntu. Kuko igihugu ni iki? Burya igihugu ni ibintu bitatu. Hari abaturage, hari territoire, ubutaka nyine donc territoire, hakaba icyo twita souveraineté. Souveraineté rero iryo jambo ryuzura iyo hari ibintu bitatu biri verified. Iyo ufite independence, ufite liberté, ufite sécurité. Burya icyo nicyo kibyara souveraineté. Noneho kumbwira ngo rero ngo igihugu ni cy'umuntu, ntago bishoboka nkurikije izo norme zigize igihugu. None se duhere nko ku baturage. Abaturage bavuga ngo nabo umuntu yarababyaye, arabagaburira, hari ikintu abakorera iki kubwo ngo nabe. Tujye kuri territoire. Ubu wafata territoire yose y'igihugu avuga ngo ni y'umuntu. Ari y'umuntu se mwe muraho mukora iki? Tujye kuri souveraineté, independence. Niwe se uwo muntu ni wagira independence mu gihugu wenyine? Niwe wagira liberté se? Niwe ugomba kugira sécurité wenyine se? So rero ntago burya bishoboka ko igihugu kibi cy'umuntu. Ahantu hose ubona igihugu ari cy'umuntu ntago bari igihugu. Nta karimake. So
niyo mpamvu uzajya ubona nko muri Eritrea umuntu avuga ngo nta matora azongera kubaho hano kuko mwumvise igihugu mwarakimuhaye nta karima ke nta bindi bintu ugomba kumubaza bivuze ngo rero nta n'intego azabagezaho niyo mpamvu uzajya ubona Eritrea amaze imyaka yagiye 94 urumva atamaze imyaka 30 ku butegetsi ariko ejo bundi Putin ngo azabaha ibigori byo kurya ngo inzara irabishe ubwo urumva icyo ngicyo ari igihugu ni ikibazo gikomeye cyane umuntu yabaye imyaka 30 none muri gusaba ibigori Uburusiya byo kurya yakabaye yarateguye neza uburyo ibyo bibazo azabikemura donc rega nicyo kibazo kivuka muri bino bintu iyo umuntu mumuhaye ubasha wenyine buracya mu gitondo akavuga ati muzi n'ibindi bivuze ngo business zose zirano nizanjye imirimo yose ni yanjye nta gisirikare ni cyanjye igipolisi ni cyanjye abaturage nzamba ni guko nshaka donc ibintu byose ahita abiduruvanza Kofi reka dukomeze hano hari umutwe washinzwe witwa AFC wavuze ko amatora ashobora kutaba ku buryo ubutegetsi bwa Tshisekedi butazarenza tariki 20. Ese byagenze bite kugira ngo uno mutwe mushyashya ushinzwe vuba uzana amashagaga ngana gutya ngo wanandikiye Tshisekedi amabaruwa menshi cyane iby'uyu mutwe uri kubibona gute cyangwa se amashagaga yibona ari guturuka ubundi narakubwiye ngo Kongo nta kibazo na kimwe ifite abantu bose ubona bashinga imitwe hari n'ikibazo cy'inda burya n'umuntu wishakira koruta wishakira diyama ariko ubundi nta ruvandikasiyo ubundi abafite none urebe naho bawushingiye bari abantu ni Ruto wabimfurumye aravuga ati muze dushinga ibintu hano bimenasa Tshisekedi kuko ni inshuti ya Kenyatta kandi Kenyatta turabanze none urana bari abantu bakwifata bagacengera Kenya batavugishije perezida ntabwo bishoboka perezida nimba bamagara ubwo biri ni favor ye nta nubwo mwe muzi ibyo bintu muri kumva niyo mpamvu bazakubwira ati ubutegetsi bwa Tshisekedi niburenga itariki 20 ukabona buraharenze ngo nta matora azaba ukabona arabaye bize ngo abantu nta ruvandikasiyo bafite ibintu Ruto yafaburitse kugira ngo ihamenase Kenyatta ariko ubundi abantu yabiroshyemo nta gahunda yabahaye so rero enanga ni ikibazo cy'inda yifitiye ntago ngiye ashobora kumbwira ngo hari ibintu yahindura Kinshasa ubwo no kuvuga ngo nawe hari mu bantu baje kandi kuva yamaze kugaragaza ko ari umukozi wa EAC ubwo yamaze gushwana n'abakongomani bose byarangiye buriya nta n'umwanya wa leta ashobora kubona yewe nta n'ahantu yabona ngo yaramaze n'igihe n'ubundi mu buhungiro ntago yarari muri DRC none se ubundi buriya Tshisekedi ni umuntu diplomatique ni umuntu demokrate Tshisekedi amaking ashobora ko nimba uri muri opposition nta sano ufitanye na EAC aho ngo mwaganira burya nta kibazo cy'ibyo bintu ariko nimba twabonye kuri gukoreshwa n'undi muntu ntago mushaka kuganira okay Kofi reka turi kugana ku musozo nk'umwana Reste n'ubundi usanzwe utubwira ku bintu bigendanye na Ukraine ndetse na Russia twagira ngo ubwire abantu badukurikiye muri aya masaha ese prokote offensive ya Ukraine muri uno mwanya bihagaze bite urugamba bigeze hehe Ukraine ni igihugu gihagaze neza cyane noneho ibintu biri gusohoka birimo sanction nyinshi z'abantu bafasha Uburusiya z'Uburusiya ubwazo nk'ubwo nabonye Ministeri y'Abongereza y'ingabo ivuga ko ibintu bya export bya oil n'ibiki byose by'Abarusiya imisoro yagabanitseho 32%. Urumva rero sanction zirakora no kwenda zidakora ku kigero bifuza ariko zirakora meme na Putin ubwo yavuze ko zamugezeho ingaruka uyoboye ingabo za Ukraine mu minsi yashize yageze gusora propaganda avuga ko ngo urugamba rubananiye ariko icyo gihe nakoze ikiganiro mvuga ko ntago umuntu uyoboye ingabo ashobora kujyara ngo avuge ibintu ngo urugamba ruramunaniye nimba bikubwiye ibyo menya ko hari ibindi bintu ari guprovoka ubu ngubu noneho ejo yaraje tavuga ngo burya byanyu nababwiye ni icyuka urugamba rumeze neza ntago urugamba rwatunaniye ubwo yakonfirma ibyo nababwira yari mu mikino hari ibintu arimo provoka nk'ubu ngubu se uriya Lukashenko perezida wa Belarus avuze ngo Ukraine gutsinda intambara wakumva ko ibyo bintu ari byo ntago cyane ngo hari ibindi bintu yaba ari baraprovoka ategereza ko mu behavinga akahita abona donc ibyo ashaka rero nawe nibyo yari muri uwo mujyo
Biden yavuze ko arimo arategura kohereza ubundi bufasha mbere y'uko ukwezi kurangira kuri Ukraine. Urumva Zelensky azabyakirana yombi. Kandi Biden yeze ubufasha, urumva harimo ammunition, harimo ibintu byose biteye ubwoba. Hari ikintu bita Alphen Group kigizwe n'abantu 40 bahoze ari abadiplomate ba Amerika, haba muri NATO, haba muri European Union, abasirikare bakuru n'ibiki byose. Bavuze ko Kongere ya Amerika igomba gukonfirma ari amafaranga agomba kujya gufasha Ukraine. Kandi iyi ngiyi bari think tank. Ubwo bizemezwa bari mu nteko, burya n'abantu nabo bicyuka barahaye imyanya iki byose, buri amafaranga azagenda. Denmark yavuze ati umugambi Sweden ifite wo gufasha Ukraine, kwigurira intwaro, kwiha ibintu bizayifasha muri winter, ibitwaro by'intambara n'ibiki byose. Uwo mugambi w'Abanyaswede turawushyigikiye, dutanzemo miliyoni 264 z'amadolari. Iyo ni Denmark. Niyo mpamvu buri Amerika nubwo yavuga ati intambara yatunaniye, kwa ko wenda bari kwikonsantra kuyigomba kuvuka Iran na Israel. Ukraine ifite ibindi bihugu byinshi cyane cyayifasha. Turkiya, Romania, Bulgaria basinyanye amasezerano yuko bagiye kuvana ibisasu Putin yashize muri Black Sea. Icyo twita demining. Uriya Putin yigeze ufata Black Sea ayuzamo ibisasu, yuzamo abasirikare n'amato y'intambara, avuga ngo Ukraine ntizongera kunyuza hano amato ya grain. Turkiya iri mu bantu dushima cyane bafashije Ukraine kuvana ibyo bintu mu nzira. Ubu ngubu Ukraine inyuzamo rwose, grain ziragenda. Icyo kibazo cyavuye mu nzira. None rero Turkiya, Romania na Bulgaria bazakomeza uwo mugambi, kandi bavuze ko bagiye kubitangira mu kwezi kwa mbere. Byavuzwe na Defense Minister wa Turkiya. Finland yasinyanye amasezerano na Amerika yuko bagiye gukora ibintu by'ibitwaro biteye ubwoba, intwaro zigezweho n'ibiki byose. Kandi Finland iri mu cyo twita le pays Balt, donc neighbor de Ukraine. Intwaro za Finland ni za Zelensky. Urumva ibyo nabyo bimenasa Abarusiya. Charles Michel yavuze ko inama iteganyijwe ku itariki ya mbere kwa kabiri iziga kuri bije, kandi bakongera bije bagomba kugenera Ukraine umwaka uza. Charles Michel ari mu bayobozi bakuru ba European Union. Perezida Zelensky yavuze ko sanctions zashyizwe ku Barusiya zizagabanya capacité ku bijyanye no gufinansa intambara muri donc mu Burusiya nako muri Ukraine. Kuko burya Putin ejo ndi basoye package ya 12 za sanctions cyane cyane ku bya Diamond. Zelensky wabona ko ibyo bintu bizashegesha Uburusiya mu bijyanye no gufinansa intambara. Macron yahuye na David Cameron. Ibyo badiskansinze ku ntambara ya Israel na Gaza ndetse n'intambara y'Abarusiya na Ukraine. Uyu nguyu David Cameron ibintu bya Ukraine bishyushyemo cyane muri no minsi. Ngira ngo ni ministri mushyashya ubanye n'amahanga w'Abongereza. Urumva ko Ukraine ntabwo ibihugu bizayireka nk'uko abantu baba bivuga. Polonye na Ukraine batangiye gukemura ibibazo byavutse by'amakamyo ya grain yacaga muri Polonye y'abanya-Ukraine, we dagateza akavuyo agatuma ibintu donc agatuma grain z'abanya-Polonye zibura isoko n'iki byose. Batangiye kubikemura kuko ejo ndi Biden yirukanye wari yoboye Polonye azanundi we azavuga ko ari inshuti ya Ukraine, ko ibintu byose Amerika ishaka n'abanyabare bashaka kuri Ukraine azabyubahiriza. Ubu ngubu umuperezida uzavuga Zelensky nabi nakubwiye ko azajya atava mu nzira. Perezida wa Moldova yavuze ko Uburusiya ari igihugu ari cyo kibazo kuri Moldova, ku mutekano wa Moldova. Noneho ahita asaba igihugu cye kongera icyo twita air defense system kugira ngo barwanye ibisasu by'Abarusiya. Hari ibisasu by'Abarusiya bijya birenga Ukraine bikagwa muri za Polonye bikagira bite. So yahise avuga ko bagiye kongera air defense system. Donc nabona ko Uburusiya ari kibazo kuri Moldova. Turkiya yo irimo irasaba Amerika kuya F-16. F-16 ni za ndege z'intambara ziteye ubwoba. Ahubwo F-16 ndakeka ko na Kisekedi ejo ndazazitumiza kuko nta ntwaro n'imwe igezweho atagomba gutunga. Rero Turkiya abantu baravuga ngo ni pro-Russe, kandi Turkiya ngira ngo byamaze kugaragara ko ari pro-Amerika.
kereka umuntu utarebye ku Turukiya yitwaye muri iyi ntambara. Abarimo barisabira Amerika F-16. So Perezida Zelensky yavuze ko akeneye abasirikare 500 kugira ngo bamufashe gusubiza Abarusiya inyuma, kandi asaba Amerika n'Abanyaburayi ko bamufasha muri iyo porogaramu yo kurokirita n'imishara y'abo bantu n'ibikoresho n'ibiki byose. Ubutaliyani nabwo bwaje muri bino bintu, bwavuze bati dufite uburenganzira, donc bitutse muri kongere, bitutse muri kabine, dufite uburenganzira bwo gufasha Ukraine uriya mwaka wose wa 2024 mu ntwaro, ibyo bita power generators n'ibindi byose abasirikare bakeneye kugira ngo bashe kurana zino operations. Ubutaliyani ubundi Uburayi bwose nubwo Amerika yava muri ibyo bintu, Abanyaburayi ntibashobora. Zelensky yavuze ko Ukraine igiye gukora drone miliyoni 1 zo guhangana n'Abarusiya muri iyi ntambara, drone miliyoni. Ndetse bavuze ko hari n'izindi bagiye gukora zigera mu 11 zo zoroheje, zo gutata amakuru wenda zitari izo kurasana iki byose. European Development Bank yavuze ko igiye gushora miliyari 4.4 muri ekonomi ya Ukraine, haba muri no ntambara ndetse no muri reconstruction, donc kongera kubaka Ukraine. Urumva ko ntago bashoye amafaranga bazi ko Putin azafata Ukraine. So Putin rero mu by'ukuri ndamukeneye ari muri espace geopolitique, kuko ari mu bantu badufasha gutunganya aka karere, ariko idefo yakoze naho yanyuze. Putin yagomba gushaka ubundi buryo agera muri centre geopolitique atanyuze muri Ukraine. Rero nanjye bacaka ko Ukraine ayivamo, noneho ahubwo twebwe nk'abajyanama basobanukira ibya geopolitique tukamubwira izindi nzira yanyura amajya asanga Biden muri centre geopolitique, nkuko Chine yabikoze nta muniteye. Nshimira abadukurikiye rero, ntago twanga Abarusiya ariko twanga ibyo bahisemo gukoresha kugira ngo bajye muri centre geopolitique. So rero twebwe tuzadukurikirana uko Ukraine yitwara muri ntambara kuko yaratewe. Nuko nguko bimeze. Kofi murakoze. Dushimira n'abantu badukurikiye. Buriya ibiganiro byacu kuri Rwanda Brand TV n'ubundi nakagaruka. Bakomeze gusa ntibakureho amaso buri mwanya kiri kugeraho. Ya, tuzatuba ikiganiro buri munsi uko tubishobora. Murakoze.